بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران ugomba kumenya ko nutera Irani و هم ibirindiro byose by'ingabo za Amerika n'amato mu karere bizaba ibyacu byemewe n'amategeko. در منطقه Ukwemera kwawe ku mugaragaro guteganya igitero cya gisirikare kuri Irani فات صریح ntabwo tuzagabanya ubwirinzi bwacu bwemewe n'amategeko در چارچوب ku buryo bwo gusubiza, خود را gusa bizaba nyuma yo kugira icyo ukora. اقدام نمیدانیم و بر اساس نشانات Imyigaragambyo muri Irani irakomeje kandi uko iminsi igenda iva humwe niko impungenge ku banya-Irani zirushaho kwiyongera. Trump nawe ubwo ari nako ategura inama yabaye ejo ku itariki 13 z'uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2026 yahuje abayobozi bakuru b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ari nako kandi ku rundi ruhande rwa Irani Ayatollah Khamenei agira icyo abitangazaho. Ubwo kandi umukuru w'inteko ishinga amategeko wa Irani Gharib Arif avuga ko kwibeshya rimwe kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaba ibitero kuri Irani nayo izahita isubiza igaba ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati icyarimwe ari nako igaba ibitero ku Israeli. Nta gutinda kambaye ikaze twinjire muri Irani turebera hamwe uko ibintu bihagaze kugeza ubu n'icyo abayobozi batandukanye muri Irani bari kubivugaho. Ikaze mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Hakezi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni kwa Oscar Dushime iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Arike avuga ko umuburo wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump wo kubuza Irani gukora ibikorwa bya gisirikare mu gihe imyigaragambya yahindukiye ibyihebe bimena amaraso bigira ngo byibasira abigaragambya n'abashinzwe umutekano kugira ngo batumire amahanga kwivanga muri politike n'ibibazo by'imbere mu gihugu cya Irani. Bwana Donald Trump yakomeje gutera ubwoba Irani avuga ko azivanga muri Irani. Arike amubwira ko afite amahitamo akomeye cyane mu gihe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirimo kwiga kuri iki kibazo icyarimwe na ku butegetsi bwe buri kuvugana n'abayobozi n'ubutegetsi bwa leta ya Irani. Guverinoma ya Irani yatangaje iminsi 3 y'icyunamo cy'igihugu ku bapfuye bishwe mu myigaragambyo y'ibyumweru 2 bishize, harimo n'abashinzwe umutekano barenga 100. Ibinyamakuru bya leta bivuga ko abashinzwe umutekano barenga 100 bishwe mu minsi ishize, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko umubare w'abapfuye uri hejuru kandi harimo amagana y'abigaragambya. Ambassa Argice yabwiye abanyamakuru ko igihugu cye cyiteguye intambara, gusa nanone kikaba kigamije ibiganiro. Nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuze ko Amerika iri gutekereza ku mahitamo akomeye cyane mu gusubiza Irani mu bikorwa byo kurwanya abigaragambya imyigaragambyo irwanya leta ya Irani. Umukuru w'ubucamanza wa Irani Ghulam Hossein Egi yasabye ko hashyirwaho ingamba zikomeye kandi zifatika ku bashinzwe umutekano n'abapolisi bashinzwe kurwanya imyigaragambyo mu bitekerezo byatanzwe kuri radiyo ya leta. Ibi bikaba byatangajwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya leta Tasnim cyo muri Irani, aho cyavuze ko ku cyumweru abapolisi barenga 100 baguye mu myigaragambyo iri kubera muri Irani. Hussein Hassan yavuze ko abagabye ibitero ku bapolisi cyangwa ku bigo by'umutekano n'ibikorwa remezo by'imijyi bagomba gushyikirizwa ubutabera nk'ikintu cy'ingenzi cyihutirwa. Yongeraho ko imvururu zo muri Irani zirimo guterwa inkunga n'amahanga byihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israeli n'uburengerazuba bw'isi muri rusange. Aho yagize ati hakwiye gushyirwaho imbaraga mu rwego rwo guhangana n'abishwe bahowe Imana baguye mu mvururu ziherutse kuba. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Esmail Bagay avuga ko inzira z'itumanaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje zifunguye hagati y'ibyo byombi ndetse no mu Suwisi nk'umuhuza. Avuga ko hari ikibazo kijyanye n'uburyo bwo kuvugana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gihe Irani yari ihanganye n'imyigaragambyo ikaze imbere mu gihugu. Ku cyumweru Trump yavuze ko Irani yasabye ko habaho ibiganiro kuri gahunda yayo y'ikorwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Bagaye yavuze ko ubutumwa bwatanzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuguruzanya bwoherejwe bituma habaho urujijo, kandi Irani ikomeje kwiyemeza gukora diplomasi aho gukora intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Israeli. Yongeraho ko ibiganiro bigomba kuba bishingiye ku kwemera inyungu n'impungenge z'abantu ku giti cyabo, aho kuba ari ibiganiro bifitanye isano n'uruhande rumwe gusa.
zigamije inyungu z'uruhande rumwe kandi bishingiye ku nyandiko zibisaba. Aho yavuze ko Iran ari igihugu cy'ibiganiro, aho yagize ati Iran ni igihugu cy'ibiganiro ariko ntabwo tuzemera amabwiriza, kandi abanya-Iran ntibazemera ko abanyamahanga bivanga mu bikorwa ibyo ari byo byose by'imbere mu gihugu. Bagayi yavuze ko ibintu biri kuba mu gihugu cya Iran uba ari intambara y'iterabwoba igamije kurwanya abaturage ba Iran, kandi ko ari ugukomeza icyo yise ubugizi bwa nabi kuri Iran hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Yavuze ko hari ibimenyetso bikomeza kwigaragaza ko hari ingabo z'amahanga zitwaje intwaro zigamije kwibasira abasivile b'abanya-Iran. Bavuga ko Iran izakurikirana binyuze mu nzego mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi mbere yari yavuze ko Iran yiteguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashingiye ku cyubahiro n'ubwubahane. Mu busanzwe Iran ni igihugu cyakunze kurangwa n'imyigaragambyo ahanini ishingiye kuri politike z'amahanga abagamije kwinjira imbere mu mibereho y'abanya-Iran. Ubu imyigaragambyo yakwirakwiye muri Iran kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 mu gihe ubukungu bwa Iran bukomeje guhungabana cyane ndetse no mu kwinubira ibibazo byinshi bikomeje kubaho imbere mu gihugu ahanini bifitanye imizi n'ibihano Iran yashyiriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abacuruzi binjiye mu mihanda bafunga ubucuruzi mu mujyi rwagati Iran kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2025 kugeza n'ubu, bituma habaho imyigaragambyo ubu yamaze gufata intara nyinshi muri 31 zigize igihugu cya Iran. Iki gihugu gifite amateka maremare y'imyigaragambyo ishingiye ku bibazo bitandukanye kandi yiyongereye nyuma y'impinduramatwara n'irekwa ry'ubutegetsi ry'uwari umuyobozi Mohammad Reza mu mwaka w'1979 hashingwa leta ya Repubulika ya Kisilamu yagejeje ubutegetsi bwa leta bwari icyo gihe ku iherezo. Kugeza ubu polisi ya Iran irimo kohereza abaturage ba Iran ubutumwa bugufi buburira ababyeyi kurinda abana babo guteza imvururu, nk'uko ikinyamakuru Association Press kibivuga. Mu butumwa butomoye bwagize buti bitewe n'uko hari imitwe y'iterabwoba n'abantu bitwaje intwaro mu nama zimwe na zimwe zabaye mu ijoro ryakeye ndetse n'imigambi yo kwica hamwe n'icyerekezo gikomeye cyo kutihanganira gushoza no guhangana n'abigaragambya mu buryo buhamye, imiryango iragirwa inama yo kwita ku rubyiruko rwabo, ingimbi n'abangavu. Imyigaragambyo yatangiye muri Iran kuwa 28 Ukuboza kandi kwirakwira mu gihugu hose, mu gihe abigaragambyaga bagaragaza ko batishimiye ubukungu bwa Repubulika ya Kisilamu buri kugabanuka ndetse ifaranga ryabo agaciro karyo gasenuka hasi. Ku munsi w'ejo mu ijambo rye rya mbere ryavuzwe mu ruhame kuva imyigaragambyo ikomeye yatangira muri Iran, umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei yashaka gutandukanya ko ibyo yabonaga ari ibyemewe ku bijyanye n'imyigaragambyo igaragara mu gihugu hose, aho yagize ati tuvugana n'abigaragambya, abayobozi bagomba kuvugana nabo, gusa ariko nanone nta nyungu yo kuvugana n'abigaragambya, abigaragambya bagomba gushyirwa mu mwanya wabo. Khamenei yakomeje ashima uko isoko rihagaze ndetse n'abacuruzi baryo nk'imwe mu nzego zizerwa cyane na Repubulika ya Kisilamu, ashimangira ko abanzi ba leta badashobora gukoresha isoko rya Iran nk'uburyo bwo guhangana n'ubutegetsi bwabo. Kugeza na n'uyu munsi imyigaragambyo iracyakomeje mu mujyi wa Iran n'ibindi bice by'igihugu, byatumye abayobozi bakoresha ibyuka bijyana mu maso kubigaragambya bavuga amagambo yo kwanga leta, harimo n'ayo kwibasira abayobozi bakuru. Ubushobozi bwa leta bwo gutandukanya abigaragambya mu bigaragara bwarananiwe mu bikorwa, bagaragaza ubushobozi bwabo bwo kugenzura inkuru zibavugwaho aho bugarukira. Bagasaba Khamenei nk'umurage w'isoko n'ubucuruzi mu gihugu bashingiye ku byabaye mu mateka, aho iryo soko ryagize uruhare rukomeye mu mpinduramatwara y'umwaka w'1979 yahiritse Mohammad Reza ku butegetsi. Abacuruzi barigize bakomeza kugirana imibanire ya politike n'abahezangundi mu myaka yakurikiyeho, ariko ubudahemuka bw'amateka ntibugaragaza ituze rya politike. Mu myaka 20 ishize ubukungu bw'iri soko bwagiye bugabanuka bitewe n'itoneshwa rya leta ku bijyanye n'ubukungu n'umutwe w'ingabo zirinda impinduramatwara za Kisilamu IRGR n'imiryango minini y'amadini impinduramatwara Bonyad. Kurwana n'ibihano no kuzamuka kw'ibiciro kw'ibintu mu buryo buhoraho ku isoko ry'imbere muri Iran. Ingaruka zabyo nuko icyahoze ari ishingiro rikomeye ry'ubutegetsi bwa Iran cyabaye ikindi kintu cyagiye kigabanuka mu mikorere imbere mu gihugu cya Iran.
mu gihe isi ikiri kwibaza ku kijya mbere n'aho ibintu biri kwerekeza, ishami rishinzwe ingabo za Islamic Revolution Guard Corps ryavuze ko imyigaragambyo ikomeje yatewe na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 11 Mutarama mu mwaka wa 2026. Itangazo ryagiye hanze rivuga ko imvururu zahitanye abantu amagana kandi ko ibi byiyongera ku ntambara y'iminsi 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yagabye kuri Iran mu minsi ishize. Islamic Revolution Guard Corps yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byahaye imitwe y'iterabwoba ibikoresho n'intwaro kugira ngo biteze umudugararo muri Iran. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko imyigaragambyo ku itariki 11 Mutarama uyu mwaka wa 2026 ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel yatewe inkunga nabo bagamije guteza imvururu imbere mu gihugu cya Iran bitwaje ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu cya Iran. Perezida w'inteko ishinga amategeko Mohammad Bagher Garbafu yatangaje ku itariki 11 Mutarama ko Iran iri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Israel ku mpande ngenzi mu bwenge, mu bukungu, mu gisirikare no mu iterabwoba. Ishyaka rya gisirikare rishobora kuba ririmo kwerekeza mu makimbirane y'iminsi 12 yo muri Kamena mu mwaka wa 2025, mu gihe iterabwoba rishobora kuba riri kwerekeza ku buryo ubutegetsi bubona imyigaragambyo ikomeje. Garbaf yabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirinda kwibeshya mu mibare inatera ubwoba Iran, kuko Iran ishobora kwibasira ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu karere cyangwa muri Israel mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaba ibitero kuri Iran. Yavuze ko Iran itazigera yibana byo kwisubiraho ahubwo kizasubiza hashingiwe ku buryo ibonamo ibibazo. Ishami ry'ubutasi rya IRGC ryasohoye itangazo ku itariki 10 Mutarama rivuga ko ririmo guhangana n'ibikorwa bishobora guteza intambara n'umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Iri tangazo rigaragaza bamwe mu bashinzwe umutekano bo muri Iran bashobora kuba bararangije kwimuka cyangwa ko ubutegetsi buhangayikishijwe cyane n'icyo kibazo. Kugeza ubu ubutegetsi bukaba buri gushinja barimo kwigaragambya iterabwoba kandi bukabahuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel kugira ngo bongere ubushake bw'ingabo z'umutekano wo gukoresha imbaraga zica kubigaragambya no kugabanya ibyago byo kuba bwahirwa ku butegetsi. Kuba ubutegetsi buvuga ko abigaragambya ari iterabwoba no kugaragaza ko imyigaragambyo ari intambara iri kubera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran, ibi byose bigaragaza ko ubutegetsi burimo kwegereza imyigaragambyo iri kubera mu gihugu nk'ikibazo cya gisirikare aho kuba ikibazo cy'iyubahirizwa ry'amategeko y'imbere mu gihugu cya Iran. Ibyavuzwe na Barkavu ko Iran izagaba ibitero ku birindiro bya Amerika cyangwa Israel birashoboka ko ari igisubizo ku makuru aherutse gutangazwa n'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, ahavuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gutekereza ku buryo butandukanye bwo kwivanga mu myigaragambyo iri kubera muri Iran. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ku itariki 11 Mutarama ko Trump n'abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio, Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth na Perezida w'abayobozi bakuru w'Ingabo General Dani Kaini bari buhabwe ikiganiro uyu munsi ku bijyanye n'uburyo bwo gusubiza imyigaragambyo iri kubera muri Iran. New York Times nayo yatangaje ko ku itariki 10 Mutarama uyu mwaka wa 2026 Bwana Donald Trump yari muratekereza cyane ku buryo bw'ibitero bya gisirikare kuri Iran mu rwego rwo gusubiza ubutegetsi bwa Iran ku bikorwa by'urugomo kubigaragambya. Gusa nta cyemezo cya nyuma kuri ibi ngibi Trump yigeze atangaza. Abajyanama ba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump batanze inama zigiye zitandukanye zashobora guterwa, harimo ahantu hazwi hatari ibya gisirikare Iran muri Iran n'inyubako zifitanye isano n'inzego z'umutekano za Iran zishinzwe gukurikirana imyigaragambyo. Ikinyamakuru Axios nacyo cyatangaje ko ku itariki 11 Mutarama ko Trump yatekereje ku bitero bya gisirikare yohereza itsinda ry'ibanga mu burasirazuba bwo hagati n'ibikorwa byo gukoresha ikoranabuhanga cyangwa amakuru kugira ngo bashyikire imyigaragambyo muri Iran, gusa atafata icyemezo nk'uko bivugwa n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza n'aka kanya ijambo imyigaragambyo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran ni ingingo ikomeje kuba kasamutwe, aho Trump ubwe yemeje ko mu gihe abaturage bakomeza guhohoterwa agomba kubyinjiramo. Ku ruhande rwa Iran naho bavuga ko imyigaragambyo yaba iri guterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe n'igihugu cya Israel. Uku kukaba guterana amagambo bikomeje gutera abantu impungenge ko byaba indi ntambara ikomeye. Ariko se ubundi ni iki cyishe inyuma y'amarido? Ese koko ni impamvu z'imyigaragambyo ziri kuvugisha Trump ibi cyangwa hari izindi mpamvu? Rimwe Putin ati ariko se ubundi ninde wabagize umupolisi w'isi
ubwo yasubiragamo ibyavuzwe na bwana Colonel Muammar Nyari Gaddafi. None mubona Amerika ikwiye kwinjira muri iyi ntambara? Ese ubundi Iran kuri yo ni iki kiri inyuma y'ibi byose? Igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi urisanga. Amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho ibutaha Imana barinde. Bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.